Ndabahaye mwaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo mu gatondo k'igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Dore ingingo nkuru tuza kugaruka ko muri aya makuru yacu. Abarwanyi ba M23 bamaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 48 ku gihugu cy'u Burundi ngo kibe cyavanye abasirikare bacyo mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, inyeshyamba za M23 zimaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 48 zimaze kuyaha igisirikare cy'u Burundi ngo kibe cyamaze kuva mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bamaze guteguza igisirikare cy'u Burundi ko nyuma y'ayo masaha inyeshyamba za M23 zigomba gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma kandi yaho ubutegetsi bwa Gitega bwari bukomeje kohereza abasirikare benshi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko ibintu bikomeje kuyangana mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko General Evariste Ndayishimiye arimo kwikanga igiti n'ibuye. Biravugwa yuko ashobora kwicwa. Hari abasirikare barimo gutegura umugambi ukomeye cyane ushobora kugandagura General Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi harimo kugaragara icyuka cya kwega nkwege hagati y'ibihangange bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko abajenerali bakomeye bamaze kurambirwa intwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Ndetse hari icyuka cy'intambara hagati ya General Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Birimo kuvugwa yuko Reverien Ndikuriyo yongeye kuremba mu buryo bukomeye cyane, ndetse biravugwa yuko General Neva ariwe yaba yamuhaye isumu itaraza. Amakuru akavuga yuko ibihangange byo mu butegetsi bwa Gitega birimo kumaranira umwanya wo kuzarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Biravugwa rero ko Reverien Ndikuriyo afatanije n'abajenerali bakomeye mu Burundi nabo barimo guhiga bukware General Evariste Ndayishimiye. General Neva nawe arimo guhiga bukware Reverien Ndikuriyo. Amakuru akavuga yuko bino bihangange birimo gukorana uruhigi rukomeye cyane, ndetse ko buri wese arimo gushaka gusoroma amagara y'undi. Ibi byose rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko inyeshyamba za M23 zanezerewe cyane no kuba zatumiwe mu biganiro i Doha muri Katari. Emiri wa Katari yatumiye abarwanyi ba M23 mu biganiro bigamije kubahuza n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Inyeshyamba za M23 zemeje aya makuru ndetse zitangaza ko ziteguye kujya mu biganiro i Katari. Amakuru aremeza yuko nyuma y'ibiganiro byahuje Perezida Kagame, Perezida Tshisekedi ndetse na Emiri wa Katari, ubungubu ubutegetsi bwa Katari burimo kubona neza ko bagomba kuganira byanze bikunze na zino nyeshyamba za M23. Ese bizagenda bite? Ese Tshisekedi yaba yaremereye umwami wa Katari ko azaganira na zino nyeshyamba za M23? Yakunze kuvuga ko ari ibikonoshwa birimo ubusa, yakunze kuvuga ko ari ibikoresho by'igihugu cy'u Rwanda. Ese Tshisekedi yaba yemeye kuva ku izima noneho akaganira na zino nyeshyamba? Ibingibi rero nabyo turaza kubirabira hamwe muri aya makuru yacu idonido.
Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko Perezida Tshisekedi wa Kongo ku munsi w'ejo yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda ubwo yari ari mu gihugu cya Namibia yitabiriye irahira rya Perezida wa Namibia. Amakuru atugeraho aravuga ko Tshisekedi akomeje kampanye yiwe yo gusaba ibihugu bya Afurika kumushyigikira maze ngo akarwanya igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo cyateye Kongo ndetse ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo Tshisekedi yagaragaye mu murwa mukuru wa Namibia ndetse Tshisekedi yabonanye n'abakuru b'ibihugu bya Afurika bari bitabiriye umuhango wo kurahira kwa Perezida wa Namibia. Amakuru akemeza yuko Tshisekedi akomeje gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda ndetse ko akomeje kugenda aruharabika irya nino. Tshisekedi akomeje gusaba ibihugu bya SADC ko byamushyigikira bikamwoherereza abandi basirikare b'abakomando maze ngo bagacana umuriro ku nyeshyamba za M23 ndetse yemwe Tshisekedi akomeje gukwirakwiza umugambi wiwe avuga yuko agamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Generali wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Generali Masunzu wari woherejwe kurwanya M23 ubungubu batangiye kumwita umugambanyi. Biravugwa ko Generali Masunzu yaba ari umugambanyi ndetse ko arimo gukorana na Generali Makenga. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ku nshuro ya mbere nyuma y'aho M23 yigaruriye umujyi wa Goma, Liyetona Koloneli Njike Kayiko Guillaume wari umuvugizi wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru yongeye kugaragara mu bimenyesha makuru. Liyetona Koloneli Njike Kayiko Guillaume ku igenekerezo rya 21 yagaragaye mu bice bya Beni aho yaganiriye n'abamenyesha makuru. Njike Kayiko Guillaume yongeye kwikoma M23 avuga yuko M23 irimo kwerekeza muri Walikale kandi ko ishaka kwigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Alpha Mines. Liyetona Koloneli Njike Kayiko Guillaume agaragaye nyuma y'iminsi myinshi ndetse hari amakuru yavugaga yuko yari yafungiwe mu kigo cya MONUSCO muri Goma. Hari amakuru kandi avuga yuko MONUSCO yaba yarakoranye na M23 ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo Generali wa FARDC wari wafungiwe i Goma ndetse na Generali w'u Burundi ariwe Generali Muzinga barekurwe, ndetse muri kuno kurekura abasirikare bakomeye hakaba hararekuwemo na Liyetona Koloneli Njike Kayiko Guillaume. Iby'aya makuru rero nabyo turaza kubigaruka ko idonido. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kugira ngo umanuke munsi y'iyi video maze urabe ahanditse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abarwanyi ba M23 bamaze gutanga nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi bari muri Uvira. M23 imaze gutanga amasaha 48 kugira ngo abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira babe bamaze kuzinga utwabo basubire mu gihugu cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barateguza abasirikare b'u Burundi n'abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC ko bagomba gutumuka bakava mu mujyi wa Uvira. M23 iravuga ko ibirimo kubera mu mujyi wa Uvira ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje cyane. M23 iravuga ko abasirikare b'u Burundi barimo gufatanya na FARDC ndetse n'abazarendo mu kugirira nabi abaturage mu gace ka Uvira. Ibingibi rero ngo ni ibintu izi nyeshyamba za M23 zitakibashije kwihanganira. M23 ikaba yamaze gutanga ultimatum ku gisirikare cy'u Burundi, abazarendo ndetse na FARDC ko bagomba kuva muri kariya gace ka Uvira mu kiringo cy'amasaha 48.
Nyuma yaho M23 iravuga yuko igiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwigarurira umujyi wa Uvira ndetse no gushyira iherezo ku bwicanyi, ibikorwa by'ububandi, ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'Abarundi, Abazalendo ndetse na FARDC. Izi nyeshyamba za M23 zitanze nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi ngo bave mu mujyi wa Uvira, nyuma yaho ubutegetsi bwa Gitega bwari bukomeje kurungika abasirikare benshi mu mujyi wa Uvira. Nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse ku munsi w'ejo, hari amakuru yizewe yemeza ko ku igenekerezo rya 20 abasirikare b'u Burundi barenga 4,500 bajabutse umupaka w'u Burundi bakerekeza muri Kongo. Bivugwa yuko u Burundi bwabohereje kugira ngo bajye gufasha abasirikare ba Kongo kurwanya inyeshyamba za M23. Amakuru kandi akavuga yuko Abarundi bakomeje kwijandika mu byaha by'ubwicanyi, ubugizi bwa nabi ndetse no gukubagura abigeme birimo kubera mu gisagara cya Uvira. M23 rero ikaba yamaze kubaha gasopo ndetse ikaba yabamenyesheje yuko mu kiringo cy'amasaha 48 bagomba kuba basubiye iwabo, bitaba ibyo M23 igatangiza ibitero simusiga bigamije kwigarurira igisagara cya Uvira. Amakuru atugira ko aremeza ko umuriro ugiye kwaka muri Uvira. Igihe cyose M23 yagiye itanga nyirantarengwa, byakurikiwe nuko yigaruriraga ibice yabaga yatanzemo nyirantarengwa. Ngira ngo murabyibuka neza, bijya gutangira byatangiriye ku mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 batanze nyirantarengwa ku basirikare ba FARDC, Abarundi ndetse n'Abazalendo n'inyeshyamba za FDLR. M23 yabahaye nyirantarengwa yo kuba bamaze kuva mu mujyi wa Goma bakerekeza kuri Stade d'Unité. Nyuma yaho rero M23 yahise yigarurira umujyi wa Goma. Murabyibuka kandi ubwo M23 yerekezaga mu mujyi wa Bukavu, yari yamaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha make cyane ku basirikare ba Kongo ndetse n'Abarundi. Nyuma yaho M23 yahise yigarurira umujyi wa Bukavu. Kuri iyi nshuro rero abarwanyi ba M23 bongeye gutanga nyirantarengwa y'amasaha 48 mu mujyi wa Uvira. Nta gushidikanya rero ibigiye gukurikiraho nuko umuriro ugiye kwaka. M23 igiye kugaba ibitero bikomeye bigamije kwigarurira umujyi wa Uvira. Mu gihe Abarundi baba bakomeje gutsimbarara ntibave muri Uvira, amakuru arimo kongeraho aravuga yuko imirwano ikomeye cyane yabigiye kubura muri kariya gace. Hari amakuru avuga yuko urugamba rugiye kwambikana muri Uvira. Biravugwa yuko Abarundi bakomeje gukomeza umutsi ndetse bakaba batsimbaraye bavuga ko byanga bikunda bagomba guhangana na zino nyeshyamba za M23. Amakuru arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko Abarundi bamaze gufata umwanzuro wo kuguma muri Uvira ndetse ngo bakaba biteguye guhangana na zino nyeshyamba za M23. Ibingibi rero birerekana yuko urugamba rugiye gukomera ndetse ko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane, ivumbi rigatumuka. Mu minsi ishize ubutegetsi bwa Gitega bwari bwatangiye kumvikana n'abarwanyi ba M23 kugira ngo M23 irekure abasirikare b'u Burundi yari yafatiye ku rugamba. M23 rwose yari yatangiye no kubikora kuko yarekuye General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi wari wafatiwe mu mujyi wa Goma. M23 kandi yarekuye abakoloneli 3 b'igihugu cy'u Burundi bari bafatiwe mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Icyo gihe ibiganiro byari byahuje ubutegetsi bw'u Burundi n'abarwanyi ba M23. Amakuru twamenye nuko M23 yari yasabye ko abasirikare b'u Burundi bava muri Kongo vuba na bwangu. Ubutegetsi bwa Gitega bwari bwabyemeye maze nabwo busaba M23 gukora ibishoboka byose ntihazagire umwanzi utera igihugu cy'u Burundi avuye mu bice bya Kongo bigenzurwa na bano barwanyi.
icyo gihe ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'u Burundi baba bavuga inyeshyamba za Red Tabara bivugwa yuko zaba zikorana na M23. Mu biganiro byahuje ubutegetsi bwa Gitega na M23 bikabera mu mujyi wa Goma, ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwemeye gucyura abasirikare babwo. M23 nayo yari yemereye abarundi kwizakora ibishoboka byose Red Tabara ntitere u Burundi ivuye muri Kongo, ndetse ko M23 yari yijeje ubutegetsi bwa Gitega ko nta mwanzi uzatera u Burundi avuye mu bice bigenzurwa na M23 muri Kongo. Nyuma yaho rero ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kurenga kuri aya masezerano, bukomeza kohereza abasirikare benshi muri Kongo, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko General Neva nyuma yo kwakira General Muzinga n'abakoloneli biwe ibintu byarahindutse, maze akomeza gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo hagamijwe kugaba ibitero kuri zino nyeshyamba za M23. General Neva akomeje kohereza abasirikare muri Uvira. Ibingibi rero byarakaje cyane inyeshyamba za M23, none zimaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 48 kugira ngo abarundi babe bavuye mu gisagara cya Uvira. Nibitagenda bityo nta kabuza barakozanyago mu buryo bwa gisirikare. Hashize iminsi abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC barimo kugenzura igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba M23 nabo bamaze iminsi bari mu micungararo y'igisagara cya Uvira, ariko kuri iyi nshuro noneho biragaragara yuko imirwano igiye gukomera, urugamba rugiye kwambikana muri Uvira. M23 iravuga yuko yambariye urugamba kandi ko byanga bikunda igomba gushyira iherezo ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abarundi na FARDC mu gisagara cya Uvira. Ikigaragara nuko intambara igiye kurota, hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ko ivumbi rigiye gutumuka hariya mu gisagara cya Uvira. Reka rero tuve muri Uvira tugaruke ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu Burundi nuko General Evariste Ndayishimiye ashobora kwicwa. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye baba barimo gutegura kudeta yo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Muri iyi minsi harimo kugaragara icyuka cya kwega nkwege mu bihangange biri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane hagati ya General Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi ndetse na Colonel Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu bagumyabanga ba CNDD-FDD aremeza neza ko amatora azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027 yatangiye gushyushya imitwe y'abagumyabanga. Bamwe mu bagumyabanga baravuga yuko bazashyigikira General Evariste Ndayishimiye, abandi bakavuga yuko bazashyigikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi rero byatumye bino bihangange bibiri byo muri CNDD-FDD bitangira kuryana, ndetse amakuru akavuga yuko abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze rwose kugaragaza yuko bazashyigikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD. Abasirikare bakomeye mu Burundi ndetse n'abagumyabanga bo muri CNDD-FDD bavuga ko General Neva yatwaye nabi cyane igihugu cy'u Burundi. Ku ntwaro ya General Neva Uburundi bwarasubiye inyuma mu buryo bugaragara. Abanyagihugu babayeho nabi cyane, itunga ry'igihugu ryasubiye inyuma, abaturage babayeho nabi ndetse barimo kwicira isazi mu maso, inzara irimo kuvuza ubuhuha mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bakomeye mu Burundi ndetse n'abagumyabanga n'abagwizatunga basanzwe bashyigikira umugambwe wa CNDD-FDD bavuga yuko General Neva yoretse igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane, ndetse ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu bikomeje kunegekaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi rero General Neva arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwikiza Reveriyano Ndikuriyo, bigaragara ko azamubangamira cyane muri aya matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027.
Amakuru atugeraho aremeza yuko Reveriyano Ndikuriyo yongeye kuremba mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko General Neva yaba yamuhaye isumu. Hari ayandi makuru kandi yemeza yuko Reveriyano Ndikuriyo nawe arimo guhiga nabi cyane General Neva. Reveriyano Ndikuriyo nawe yashyizeho itsinda ry'abasirikare bagomba gukurikirana ibikorwa bya General Neva, ndetse bikavugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo afatikanije n'abasirikare bakomeye mu Burundi baba barimo gutegura umugambi wo kugandagura General Neva cyangwa se bakamutembagaza ku butegetsi bwiwe. General Neva rero muri iyi minsi afite ubwoba bwinshi, ndetse ubwo yarongoraga inama y'umutekano mu gihugu cy'u Burundi yabwiye abasirikare ko abizi neza ko bafite umugambi wo kumugandagura. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane umukuru w'igihugu yaratangarije imbere y'abasirikare. Yababwiye ko abizi neza ko bafite umugambi wo kumwica, ndetse ko ibyabo byose yamaze kubitahura. Muri iyi minsi biravugwa yuko General Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bwinshi, ndetse biravugwa yuko abajenerali bakomeye mu Burundi batishimiye inyifato ya General Neva ndetse n'ibikorwa byiwe byo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ibingibi nabyo ngo byamukururiye abanzi benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bikavugwa yuko abasirikare bakomeye bamaze kumuvako rwose, bamaze kugaragaza yuko General Neva atari umugabo ubushitse uzaramutswa igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibingibi rero birimo gutuma General Neva akora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwivugana Reveriyano Ndikuriyo. Ku rundi ruhande Reveriyano Ndikuriyo nawe arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe yuko yakwivugana Ndayishimiye cyangwa se agakoresha igisirikare cy'u Burundi maze bakamutembagaza ku butegetsi bwiwe. Bivugwa kandi ko ubutegetsi bwa Tanzania butishimiye intwaro ya General Neva kubera ko General Ndayishimiye yafunze General Bunyoni, kandi bikavugwa yuko inyungu zose z'igihugu cya Tanzania ndetse n'amasosiyete y'ubucuruzi ya Jakaya Kikwete wahoze arongoye Tanzania byari birimo ukuboko gukomeye cyane kwa General Arengiyome Bunyoni. Kuba rero ubutegetsi bwa Gitega bwarafunze Bunyoni ngo byahombeje cyane amasosiyete ya Jakaya Kikwete, ndetse ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye kwiyenza kuri Kikwete aho bafunze amasosiyete yiwe yacuruzaga igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo byatumye igihugu cya Tanzania gitangira gufata nabi ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Tanzania nabwo rwose bwaba bushyigikiye Reveriyano Ndikuriyo, ndetse ko inzego z'ubutasi muri Tanzania nazo ngo zaba zirimo gushyigikira mu buryo bw'ibanga uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo. Muri iyi minsi Reveriyano Ndikuriyo niwe ahagarariye inyungu z'amasosiyete yo muri Tanzania, cyane cyane amasosiyete ya Jakaya Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania. Kuba rero CNDD FDD ndetse n'ubutegetsi bwayo ngo baragiye babangamira cyane inyungu za Tanzania, cyane cyane inyungu za Kikwete, ngo ni ibintu byaba birimo gushyira mu kaga ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba arimo kwikanga igiti n'ibuye ko umunota ku wundi ashobora gutembagazwa ku butegetsi. Ndetse abajenerali bakomeye mu Burundi bakaba rwose baragaragaje yuko batamushyigikiye kongera kwiyamamaza kurongora igihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru arimo kuvugwa nuko M23 yemeje yuko yatumiwe i Doha muri Katari mu biganiro bigamije kuyihuza n'ubutegetsi bwa Kongo. Nyuma yaho Emiri wa Katari ahuje Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Kongo, ubungubu noneho M23 nayo yemeje yuko yatumiwe i Doha muri Katari mu biganiro bigamije kuyihuza n'ubutegetsi bwa Kongo. Amakuru aravuga yuko igihugu cya Katari kirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo gihuze M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Ni nyuma y'ibiganiro bivugwa yuko byatanze umusaruro ukomeye cyane byahuje ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi bahuye imbonankubone imbere ya Emiri wa Katari.
Amakuru rero akavuga yuko bemeranijwe ku ngingo zikomeye cyane zigamije kugarura umwuka mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo. Kuri iyi nshuro rero M23 nayo igiye kwerekeza muri Katari, ndetse amakuru aremeza yuko Tshisekedi yaba agiye kuva ku izima akemera kuganira n'inyeshyamba za M23. Gusa irya nino mu bimenyesha amakuru Tshisekedi akomeje kuvuga yuko atazigera aganira na M23. Abihwezi vya politike bakavuga yuko Tshisekedi arimo kurangaza ndetse no kuyobya abakongomani abereka ko rwose atazaganira na M23 nk'uko yagiye abivuga kenshi. Ariko ngo mu buryo bwemewe kandi mu buryo bwa politike Tshisekedi yamaze kwemera ibiganiro na zino nyeshyamba. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasabye ubutegetsi bwa Kongo kuganira na M23, ndetse igihugu cya Katari kikaba gikomeje gukora ibishoboka byose ngo kirebe ko cyahuza izi mpande zishyamiranye muri Kongo. Mu yandi makuru kandi nuko Tshisekedi akomeje kwikoma igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje gusaba abategetsi muri Afurika ko bamufasha ngo akarwanya igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 Tshisekedi yari yagiye mu gihugu cya Namibia mu kurahira kwa perezida wa Namibia. Amakuru atugeraho akemeza yuko Tshisekedi yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba yarasabye abakuru b'ibihugu bari bitabiriye uriya muhango ko bamufasha maze akarwanya M23, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda akomeje gushinja yuko aricyo gifasha inyeshyamba za M23. Tshisekedi rwose akomeje guhishura imigambi yiwe, akomeje kuvuga yuko azakora ibishoboka byose agatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse akomeje gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gutanga intwaro muri FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi rero irya nino muri Afurika ndetse mu Burayi na Amerika akomeje gusaba ibihugu by'amahanga ko byamushyigikira mu mugambi wiwe wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri Songoye muri Kongo. Amakuru amaze kumenyekana aremeza ko mu mirwano ikomeye cyane yabaye kuri rigenekerezo rya 21 ikabera mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi, abasirikare b'u Burundi barenga 140 bitabye Imana. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 140 bitabye Imana mu mirwano ikomeye cyane yashyamiranyije abasirikare bashyigikiye FARDC n'inyeshyamba za M23. Ku ruhande rwa FARDC abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo babyutse barimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Fizi. FARDC yanakoresheje indege z'intambara mu kurasa mu gace ka Minembwe. Amakuru akemeza yuko habaye ukurasana gukomeye cyane ubwo abarwanyi batwirwaneho bafatanije na M23 bageragezaga gusubiza inyuma ibitero bya FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko muri kano kanya inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bamaze kwegukana intsinzi ikomeye. Bamaze kwirukana FARDC n'abarundi mu gace ka Minembwe. Amakuru aremeza yuko abasirikare ba FARDC barenga 200 bitabye Imana. Abarundi barenga 140 nabo basize agatwe kabo ku rubuga rw'imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu, abasirikare ba Kongo bari kumwe n'abarundi ndetse n'abamayimayi bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Ibindi bitero bikomeye cyane kandi byagaragaye muri teritwari za Mwenga. Amakuru akavuga yuko agace ka Itombwe urwamo rw'amabombe rwari rurimo kumvikana.
FARDC, abarundi ndetse n'abamayimayi bari batangije ibitero bikomeye byari bigamije kwigarurira ikibuga cy'indege cya Minembwe. Amakuru aremeza yuko abarwanyi batwirwaneho bafatanije na M23 bahanganye n'ibitero by'abarundi. Kugeza ubu ngubu igitigiri cy'abanyagihugu bitabye Imana kimaze kugera ku banyagihugu barenga 27 nk'uko amasoko yacu mu Minembwe arimo kubyemeza. Indege z'intambara za FARDC zabyutse zimisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Indege za Sukoyi ndetse na za kajugujugu z'intambara, za drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 zose zabyutse zirimo kurasa mu gace ka Minembwe. Abanyagihugu baravuga ko babyutse urwamo rw'amabombe ruri ku miryango yabo. Abanyagihugu baravuga ko ibintu byiriwe ari bibi cyane mu gace ka Minembwe ndetse benshi bakaba bataye izabo. Ibyabaye hariya muri kariya gace ngo birerekana yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora ubwicanyi ndetse ko FARDC n'abarundi barimo gukorera jenoside abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane rero yabereye mu gace ka Minembwe muri Fizi, amakuru ya nyuma amaze kongeraho aremeza yuko M23 na twirwaneho bamaze kwegukana intsinzi ikomeye cyane muri iyi mirwano. Abasirikare b'u Burundi barenga 140 bitabye Imana. Ibiziga byabo birimo kugaragara irya nino ku rubuga rw'imirwano. Hari za video ziteye ubwoba zirimo kwerekana abasirikare b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Bamwe bacitse amaguru, abandi bacitse imitwe. Biragaragara yuko aba basirikare bapfuye bambaye impuzu z'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bamwe basanganywe amakarita y'igisirikare cy'u Burundi ndetse za nimero zabo zibaranga mu gisirikare cy'u Burundi ziriko ziragaragara. Ni amavideo ateye ubwoba y'ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi. Ku rundi ruhande kandi ibiziga byinshi by'abasirikare ba Kongo birimo kugaragara hariya mu gace ka Minembwe. Za video ziteye ubwoba zirimo gufatwa n'abanyagihugu ndetse n'abarwanyi batwirwaneho zirimo gukwiragizwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Abasirikare ba Kongo bapfuye harimo umwe mu basirikare afite ipeta rya majoro, ndetse amakuru akemeza yuko yapfanye n'abasirikare benshi. Ibitigiri by'abasirikare ba Kongo bapfuye bimaze kugera ku basirikare barenga 200. Amakuru akemeza yuko abandi benshi cyane bakomeretse ubwo M23 yari irimo kubirukankana ibakubita umugenda. Muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Minembwe, M23 na twirwaneho bamaze kwegukana intsinzi. Nyuma y'intsinzi ya M23 na twirwaneho, ubu ngubu ibombora rikomeye mu gisirikare cya Kongo ririmo guca ibintu. Abategetsi muri Kongo ndetse n'abasirikare bakomeye yemwe n'abanyagihugu batangiye kuvuga yuko General Masunzu Pacifique yaba ari umugambanyi, ndetse yuko kuva yagera ku rugamba nta ntsinzi n'imwe yari yegukana imbere y'abarwanyi ba General Makenga. Abasirikare ba Kongo, abategetsi bakomeye barimo abadepite, barimo Justin Bitakwira akomoka muri Uvira, baravuga yuko General Masunzu ari umugambanyi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 21, Justin Bitakwira, umudepite wabaswe n'urwango rwinshi cyane ku bwoko bw'abatutsi, yagaragaye mu gace ka Uvira arimo kuganira n'abaturage ndetse arimo guhamagarira abazarendo gukomeza kugira resistance, gukomeza gukaza umutsi ndetse bakangira M23 kwinjira mu gace ka Uvira. Mu magambo akomeye cyane yatangajwe na Justin Bitakwira, umudepite watorewe muri Uvira, yavuze yuko General Masunzu birimo kugaragara yuko urugamba rwamunaniye. Justin Bitakwira rero akavuga yuko General Masunzu n'ubundi ngo ari umunyamurenge, ndetse ngo kuba ari umunyamurenge yaba arimo kugambanira FARDC. Ngo ntabwo byumvikana ingene General Masunzu amaze igihe arongoye imirwano ariko akaba ataregukana intsinzi n'imwe ku rubuga rw'imirwano.
ubwo Generali Masunzu yageraga mu buseruko bwa Kongo yari yijeje yuko agiye gukubita M23 ndetse akayirukana mu bice yigaruriye. Generali Pacifique Masunzu ni uwo mu bwoko bw'abanyamurenge ariko akorana na FARDC mu kwica abanyamurenge. Amakuru rero akavuga yuko Generali Masunzu ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kumureba nabi, ngo ntabwo arimo gukora ibishoboka byose ngo yegukane intsinzi. None dore uyu munsi abanyamurenge bakubise FARDC barayirukankana, ngo ni ibintu rero biteye isoni cyane ku butegetsi bwa Kongo, ndetse Tshisekedi n'abajenerali biwe ngo barabona yuko Generali Masunzu byamunaniye rwose gutsinda inyeshyamba za M23. Abadepite, abajenerali ndetse n'abategetsi bakomeye muri Kongo batangiye kwikoma Generali Masunzu bavuga ko yaba ari umugambanyi urimo gukorana na bene wabo mu ibanga rikomeye cyane. Justin Bitakwira ukunze gutangaza amagambo y'urwango ku bantu bo mu bwoko bw'abatutsi yongeye kwibasira Generali Masunzu avuga yuko nta gushidikanya Masunzu yaba ari umugambanyi. Uyu munsi kandi Justin Bitakwira yahamagariye abazarendo bo mu gace ka Uvira ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo gukaza umutsi maze bagatangiza ibitero bikomeye bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Justin Bitakwira yavuze yuko abantu bose bo mu bwoko bw'abatutsi bagomba kugirirwa nabi, ndetse Justin Bitakwira yongeye gutangaza amagambo y'urwango aho yavuze yuko abatutsi aribo barimo guteza ibibazo muri Kongo. Aya ni amagambo amaze iminsi atangazwa na Bitakwira, yongeye kuyasubiramo ubwo yari ari mu gace ka Uvira, ndetse yongeye kwerekana ko ibibazo biri muri Kongo barimo kubiterwa n'abo mu bwoko bw'abatutsi. Justin Bitakwira rero yongeye gusaba abazarendo gufata intwaro zabo, ndetse yabahamagariye kwica abo mu bwoko bw'abatutsi. Ni ibyago bikomeye cyane rero birimo kwigaragaza muri Kongo. Abadepite, abategetsi bakomeye bakomeje gukwirakwiza imvugo z'urwango aho barimo guhamagarira abazarendo kwica abatutsi bo muri Kongo. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi barimo guhangana n'inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi ndetse no mu gace ka Itombwe. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kugerageza gusubiza inyuma abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC. Imirwano iracyakomeye cyane kugeza muri kano kanya turimo turavugana. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko M23 yabigiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Abanyamerika ndetse n'Ababiligi bagiye kohereza abasirikare muri Kongo. Ndasubiramwo, hari amakuru yamaze kumenyekana yemeza yuko Abanyamerika bagiye kohereza abasirikare muri Kongo kuza kwiga urugamba ndetse no kuraba uko imirwano irimo kugenda muri Kongo. Ngo ni ibintu bigomba kubanziriza abasirikare benshi ba Amerika bazaza muri Kongo gucungera ibice bavuga yuko bazacukuramo amabuye y'agaciro, ndetse ibice by'ubuseruko bwa Kongo Abanyamerika bakaba baremereye Tshisekedi yuko bagomba kubicungeramo umutekano. Ni muri diro ikomeye cyane Abanyamerika barimo kugirana na Tshisekedi, aho Abanyamerika bijeje umutekano Tshisekedi maze nawe akabegurira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane mu buseruko bwa Kongo. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga yuko abasirikare barenga 500 b'Abanyamerika bagiye kugera mu buseruko bwa Kongo, ndetse amakuru akemeza yuko baje gutegura ikibuga aho abandi basirikare barenga 5,000 b'Abanyamerika bagomba gusesekara mu buseruko bwa Kongo. Ni amakuru arimo gutangazwa n'inda y'ingoma ya Tshisekedi.
Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo bwirukiye mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko bwiteguye gutanga imitungo kamere ya Kongo bakayiha Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi, ariko nabo ngo bakabakiza igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga yuko aricyo cyateye Kongo. Abanyamerika nabo basamiye hejuru uyu mugambi wa Tshisekedi wo kubegurira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, maze nabo ngo bakamufasha gutsinda intambara ya M23 ndetse ngo bakamukiza igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje gushinja ko aricyo kirimo gutobera Kongo mu buseruko bwayo. Amakuru avuga yuko abasirikare b'Abanyamerika barimo kwitegura kugera mu buseruko bwa Kongo. Bano Banyamerika rero ngo barimo kwitegura gushinga ibirindiro bikomeye cyane muri Kongo, ndetse bakaba bashyiraho ibirindiro bihambaye bya gisirikare bizajya bigenzura akarere k'ibiyaga binini. Ibingibi kandi ngo birafasha Abanyamerika kugira influence mu karere k'ibiyaga binini, ndetse bikegurira Abanyamerika ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Abanyamerika barimo kuburira M23 bakayibwira yuko igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Abanyamerika nyuma yuko Tshisekedi abemereye amabuye y'agaciro, ubungubu barakaye cyane ngo bagiye gukora ibishoboka byose birukane M23 mu duce irimo kugenzura. Ni nako kandi Abanyaburayi barongowe n'Ababiligi nabo basizoye barimo gutera hejuru bavuga yuko M23 igomba kuva mu bice yigaruriye. Hari amakuru avuga yuko Ababiligi barimo kohereza intwaro muri Kongo, ndetse Ababiligi bakaba barimo kohereza inzobere mu bya gisirikare ngo zijye gufasha FARDC kwiga neza urugamba. Amakuru akavuga yuko Ababiligi barimo kohereza indege z'intambara ndetse na bimwe mu bikoresho bihambaye bya gisirikare muri Kongo. Ni mu rwego rw'imyumvikanire y'Ababiligi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo, aho Kongo yemereye Ababiligi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse Ububiligi nabwo bukemerera Kongo yuko bugiye gukora ibishoboka byose bugasabira ibihano igihugu cy'u Rwanda, ndetse Ababiligi bakaba bakomeje kuzenguruka irya nino bakomanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Ababiligi bagiye muri banki y'isi, Ababiligi bagiye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ababiligi bazengurutse ibihugu bikomeye irya nino, bazengurutse mu muryango w'abibumbye bavuga yuko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano kandi ko u Rwanda rwohereje abasirikare muri Kongo. Ibingibi rero Ababiligi barimo kubikora mu bwumvikane bwabo na Kongo kugira ngo bakomeze gusahura imitungo kamere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aremeza ko Ababiligi barimo kohereza intwaro muri Kongo, ndetse ko Ababiligi biteguye gukora ibishoboka byose ngo bakomeze basahure umutungo kamere wa Kongo, ari nako kandi bakomeza gukomanyiriza igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bakomeze gushimisha ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru yose arimo kutugeraho aremeza yuko abazungu bamaze guhagurukira M23. M23 bamaze kuyihagurukira rwose. Abanyamerika, Ababiligi ndetse n'Abanyakanada bose bahagurutse baravuga yuko bagiye kurwanya izi nyeshyamba za General Makenga. Abanyakanada bo bafite umujinya kubera ko M23 yamaze gukora ku mbehe yabo. Bano Banyakanada bafite ibirombe bikomeye cyane bya Alpha Mines. Ni ibirombe bicukurwamo casterite muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Bino birombe rero abarwanyi ba M23 barimo kubisatira, ndetse ibikorwa by'ubucukuzi byarahagaze kubera intambara irimo gusatira kariya gace. Abanyakanada bafite umujinya kubera ko M23 yamaze kubika imbehe yabo. Abanyakanada rero ngo barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko izi nyeshyamba zatsindwa ndetse zikavanwa cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale ahari inyungu zikomeye z'Abanyakanada.
Abanyamerika nabo barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bashimishe Tshisekedi maze begukane ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Ni nako bimeze kandi ku Babirigi bakomeje gukirigita Tshisekedi bagira ngo bamusetse bakomeze gusahura umutungo wa Kongo. M23 rero biragaragara yuko abazungu bayihagurukiye ndetse birimo kwibonekeza yuko bagiye kuyitangizaho intambara ikomeye bagamije kuyirukana mu bice byose yamaze kwigarurira. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuzenguruka irya nino ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gusaba ibihugu by'amahanga gufasha FARDC bagatsinda M23. Tshisekedi yiyemeje gukora ibishoboka byose, yiyemeje kugurisha umutungo kamere wose wa Kongo kugira ngo ibihugu bya rutura bimufashe gutsinda iyi ntambara ndetse bimufashe kwirukana M23 mu duce yamaze kwigarurira. Abarwanyi ba Generali Makenga nabo baravuga yuko bambariye urugamba ndetse bakavuga yuko badateze gusubira inyuma uko byagenda kose.